Taasititsiniarneq aningaasaleqataaniartunut qulalersittissangatineqarpoq. In a simple sense, it brings about a heightened level of uncertainty. Taasitsoqassappat tamanna qularnarmik kiunaqassaaq qularneq aarlerinarmik kiunaqassaaq aarlerinarlu aningaasaleqasunnarmut akongutaasinnaaluni piumusaqaatilli arsaqannerularniassammata innuttaasut taatsineqassappata piaartumik taatsitsoqartaaqaruarpoq Аллангуисоқақаттаарнера соорлу аама роялитиимик акилисоқарталертуссаанера анингааsalерсуеқатааниартунут аама qulalersitsinnaaneqarneqarpoq. We try and work with the authorities where we can. Teriarfisaqartilluta uqartussat sulaqatiginiarsaqaagut аллангуисақаттаарнерилли таматумунга оқилисаатаангиллат Аатисассат пиллугит нунатта политиккиккут аллангуисақаттаарнера qinaqqusаарнэрмилу qinaqqusаарутаанера кингунерлуссиннаасоринеқаралуартоқ GME Greenland Minerals and Energy sudi isumalluarpoq. I think to many people in the outside world, kuannarsuit pillugit pilersaarut kalaallit nunaata kinunarsuarmi sunniuteqaatigissagaa nunani allamiorpassuit isumaqarput Aatidassammi qaqutigoortut annertoruissuit piaarneqarsinnaanerat assigiingissutaasutut isigineqarpoq. so you've got your main revenue stream being rare earth metals. aatitassat qaqutigoortut isartitsutaasinnaanerpaayupput taakualu saniatigut sinki ooraanilu alnertuumik pingaaruteqartut ilangullugit piiarneqartariaqassapput taakualu nunarsuatsinni niuarnikkut unammilliutaasinnaalluarput Kuannersuarni pilersaarut imminut akilersinnaasappat uuraanip pissutaaqataasussaassammat GME isertuutingilaa. Innuttaasullu amerlanerit uuraanimik akulimmik aattassarsiornissaq qinersinermikkut itigartissappassuk kuannersuarni pilersaarut unittivissorneqarsinnaasoq qularutigineqangilaq.